niba kubwira ngo intwari yatabarutse uzavuga uti mana umwakire mu bawe. Yitwa Jean Lambert Gatare, mwamenye cyane muri uru Rwanda, muri iki gihugu, akora kuri Orenfo, muramwibuka cyane akora kuri Orenfo muri Arusha muri Tanzania. Abantu ntabwo bazamwibagirwa cyane ku kantu yakundaga kuvuga ati Jean Lambert Gatare Orenfo Arusha. Yitabye Imana. Aya makuru yamenyekanye muri uru rukerera rwo ku itariki 22 aho yari yaragiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde. Yazize iki? Yazize uburwayi rwose ngo yaramaranye igihe kirekire, ariko bakaba batigeze batangaza ngo ni uburwayi ki. Icyo ukwiye kumenya nuko yitabye Imana, kandi umusabire Imana imwakire mu bayo. Ni rwo rugendo rwo kuri iyi si, buri wese afite igihe cye. Jean Lambert Gatare, bimwe mu bintu wamwibukiraho nuko yari umunyamakuru, yakoze mu gisata cy'urubuga rw'imikino igihe kinini cyane kuri RBA, ndetse yakoze ku maradiyo agiye atandukanye yo mu gihugu hano. Uyu munsi ageze ku iherezo ry'ubuzima bwe ku isi. Ni ku isi imeze, niko bigenda, buri wese bizamubaho, nta muntu uzarama nk'umusozi. Urugendo rwo ku isi ubwo naho rwarangiriye. Nk'uko ikinyamakuru Igihe cyabyanditse, cyanditse ko yaramaze igihe kinini, yaramaze iminsi rwose yaragiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde, ndetse akaba yaragiye kwivuza mu buryo bwo kugira ngo arebe ko yakoroherwa. Ariko muri iyi nkuru yanditswe n'Igihe ntabwo bavuga neza n'izina ikintu cyaba cyaragize gute, indwara yararwaye iyo ariyo, ariko ngo ni indwara yaramaranye igihe mu by'ukuri. Iyi ndwara rero akaba ariyo yazize. Kurwara n'ibintu bisanzwe, umuntu ararwara hanyuma indwara ikananira abaganga, bikarangira umuntu yitabye Imana. Jean Lambert Gatare rero, bimwe mu bintu byagiye bimuranga, yarangwaga no kuba creative cyane mu bintu byo kogeza umupira, aho yafataga nk'abakinnyi batandukanye akagenda bita amazina, uduce bakomokamo ugasanga yadushakiye amazina. Wenda ikintu ukwiye kwibuka nuko yafashe umukinnyi bita Bokota Labama, ni umukongomani wigeze gukina muri shampiyona y'u Rwanda, murabyibuka, amwita Igikurankota. Yes, niwe wamwise Igikurankota, murabyibuka cyane. Afata agace bita Rubavu, Igisenyi, hari hakomoka abakinnyi benshi batandukanye. Ahatatira izina ahita Brazil. Murabizi neza ko abakinnyi bakomokayo bajya biyita ngo n'aba Braziliye. Yes, ibi byose byahimbwe na Jean Lambert Gatare. Mu by'ukuri wafashe umukinnyi bita hari ubundi irindi zina rye Bakame, ubundi ririya ni izina Jean Lambert Gatare yamuhimbye. Ubundi izina rye bwite ni ndakibagiwe akazina ke, izina rye ndakibagiwe, ariko ubundi niwe wamuhimbye Bakame. Urumva ko Jean Lambert Gatare yagiye ahimba abakinnyi benshi batandukanye, benshi nka Haruna Niyonzima yari yamwise anyway, ntabwo mwibutse, ariko nawe niwe wamwise izina. Hanyuma afata Jimmy Gatete amwita Rutahizamu. Murabyibuka mwese ko Jimmy Gatete akina umupira w'amaguru mu Rwanda muri shampiyona, ndetse akaza no kujya atsinda ibitego byinshi cyane, birimo n'igitego yatsinze Ubugande gihora mu mateka no mu matwi y'abantu. Hazamo uburyo yihanangirije Nigeria yarayidutsinze,
yigeze kuyihanangiriza arayitsinda banganya ubusa kimwe kuri kimwe, ariko icyo gihe ni u Rwanda rwari rwabanje. Urumva yagiye agira creativity iteye ubwoba mu mikino hano mu Rwanda. Rero tumwifurize iruhuko ridashira, urugendo rwe rwo kwisi naho ngaho rwarangiriye. RIP ku muvandimwe Jean Lambert Gatare n'umuryango we turawukomeje, kandi Imana imwakire mu bayo.